So ang minute entrance ito na Kahumaymayan Elementary School kundi dinhi manahatag ang paklans ngan mga papel ngan lapis og ballpen. Hi ma'am. Alaga daw. Oh. So ininhira kumbaga hinayot waray papel magsusurat mapakadinalakan mamaaro ha. Tapos adin mga ballpen. Oh, manhatag kita yung ballpen tagurosa. Oo ha. Naman din ito na Kahumaymayanes. Tapos mahatag kita yung ballpen tagurosa. Oh, ballpen lapis. Oo. Oo. Di riniging kakagatit eraser ha. Di riniging kikinagat ha. Oh, sige. Oh, one for you, one for you. One for me and one for you. Wariha iyo mauli ha. Kay may daniyo paklans ani ka makaon ha. Nakaon ka mo hinday na sir? Opo. Hala, nakaon hinday na. Alagat opo. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning. What is today? Ha? What? March 15, Friday, third Friday of the month. Araw ng pasasalamat, araw ng walang hanggang. Oy, good morning. Shout out tayo. Oh, so yan ang adlaw, Biyernes. Masingad to kami. Ako nga kaupod ko Herrera JR Gomez. Makadto kami katigbian parahan project, parahan papaklans. Han mga engkanto. Masingad to kami na amo ini. Okay? Okay. Today is March 15, 2024. Time check is brought to you by ourselves. Ano to oras na? Gido 6:35. Pagban na la ha. Uy, inano ka? Okay. So what's up guys? What's up guys? Okay. So adi kita yan na entering. Kita din entering dasan man. Ito na tinatawag nga Katigbian sitio dinin barangay Katigbian. Oo. Barangay sitio dinin. Di kita magana sa sayon kung sitio ini o. Gido ko na. Hinay to niyo. Adto na. Oo. So. Oy, mapahinga aga heyo. Manabi apoy ako. Alandingan tiyo po man may Katigbian ano. Naroon yan mahulat kita ano oras pala din alas 9:30 gido do pa ka oras tatong pagbabantayan kaya alas 11 kita manahatag. So grade 4 19 tutulo ka kuan iton adudo ka section ton grade 3 yan aditon grade 5 tanan dida tulong nga rooms. Oo. Ma'am, amo inin baga kuan la. Baga kun hinayot makuan, makuha na la or maaro na lahi mo inin nga papel. Kunwaray tapos ballpen ano nira no. Opo. So 19 ka mo or 8? Oh 19. Oh sige ma'am. Kaya mo na nira yan no. Wari mauli hay iyo ha. Kay may danaton pagkaon. Ha man ani ba wari magkasulod do. Dapat mag-sula yan at kay may contest sa Salvador. Kaya nagsiyang ni ma'am na usa na lang yan at makat na teacher. Piki nakasulod. Oo, so by the ni kon yan paklansa. Ay kamo panguli anay ha. Wari mauli hay iyo ha kay may dama pa kaniya paghatag pagkaon. Okay? Sige po. Hi ma'am. Alaga daw. Oo. So adi ma'am. Ma'am adin ira papel. Grade 4 ano? Grade 4. So ininhira kumbaga hinayot waray papel magsusurat mapakadinalakan mamaaro ha. Tapos adin mga ballpen. Manhatag kita yung ballpen tagurosa. Oo ha. Okay.
Nahatag kita ng ballpen ha. Okay. An absent, makuha na lakan ma'am ha. Oh, wala iyo mauli yan ha. Kay may daniyo pack lunch. Nakaong kamuhin kuan, hinday na sir. Ha? Oh, adin man sobra an absent. Opo, sige. Opo. Wala ani mauli ha. Wala mauli. Okay. Opo, may the pack lunch ma'am. Oo. Including the teachers. Opo. Oo. Hi, ma'am. Good morning, mga sangkay. Ma'am, adhin ko an ira papel. Kung waray niyo kuno papel, mapakadilakan ma'am ha. Maaraw ha. Oo, baga mag-examine. Tapos adin ballpen ha. Mana. Oh, sige. An absent, bibiling ko la ha. Oo. Thank you. Katapos, orayani hay yung mauli niyan ha. Itod to. Kay may ada naton, paklans. Nakaong kamunday na, sir? Dire? Oh, sige. Ha? Kuwan ka ta, tikanhin ako no adto. Including the teachers, of course. Yes. So, thank you. Ma'am, an absent, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po. Di ma'am himamano. Ada. Sige. Aman din ito na. Kamay mayanas. Tingnan niya pusoy. Mata alaw pusoy. Ano yan? Hi ma'am. May excuse ako. Good morning ma'am. Inin adihin baga papil gadl ini. Kung just in case sira baga may the quiz ano. Tapos manahatag ikin ballpen. Oh, hala ha. Wari you absent? Mayda. Oh. Wari iyo mauli ha. Kay may daniyo paklans ani ka makaon ha. Wari ani mauli. Pwede ka maumuli kung matagannahan. Paklans. Ha? Nakaon ka mo hinday na, sir? Opo. Hala, God nakaon hinday na. Alagat opo. Ano ka? Caveman? Hello, God. Thank you. Ma'am, adin sobra nga kuan. Including the teachers, kay may dagyap ko na dito. Hala, good night. Waray ko no ang grade 6. Pero may dako nun yan, masulo. Nga iba nga grade 6. Oh, so good morning, ma'am. Yes. Oo. Ayaw. It's okay, ma'am. Ayaw. Okay, nakakuan man ako So good morning. Good morning. So adihin papil, ma'am. Just in case baga magkukuan hira, magquiz or utwaray makuan na laim. Tapos mahatag kita yung ballpen tag urusa. Ballpen lapis. Oo. Di riniging kakagatit eraser ha. Di riniging kikinagat ha. Sige. One for you, one for you. One for me and one for you. Tapos nurunian itiyop kuan, itiyop lunch. Waray ani mauli ha. Ang ginawa di mataksangkay. Waray ani mauli ha. Very welcome.
Kay may daniyo paklans. Oh, sana all. Oh, naka. Hey, welcome. Nakaon ka mo hin dinosaur. Dinosaur? Dire. Honor niya na dragon. Ma'am, itsalin adi na laha. Thank you. Pwede ka niyo magpa-picture ka bata. Oh, sige la. Oh. Okay, ma-picture ko no kata. Okay, go po. Ngay. Pa-shout out ta ka Oh, hinot nga aran. Aldrin Borel. Ay, awi Aldrin Borel lagi daw. Shout out kita kan Aldrin Borel ha. Oh. Oo. Oh, ay. Sige, sige. Ano, pa-picture na lang kita adik didi. Oo, okay. Oh, ma-picture. Sige, kita kan ma'am. Shoutout kita kan Aldrin Borel. Okay. Thank you, ma'am. Yes, ang mga engkanto. Oh. Sige, mama, kadilot ako. Opo. Sige la. Basta ko na, kukumpleto ko la. Gihap ha? Alright. Hi. Good morning. Oo. Ma'am. Ma'am, adihin opo, adihin papel nira. Just in case it ibawaray papel, makadana lang baga pag-aaro. So, adi na rin nga kung magpa-activity si ma'am, ako lahat mahatag usa-usa. Okay. Para di rin na sa rin nga, ma'am, di kumakit mo on, so we're not talking. Okay, let us say thank you, Anay. Thank you! Salamat! Tapos adi pahin, ballpen. Ha? O ballpen, lapis, ha? Di rin yung kikinaon ti eraser, ha? Ipagkaunat eraser. Oh. Okay. Ito natin lapis. Oo, lapis. Ipakita natin nanay, mama, and papa. Oo. Lapis. Tapos, waray anay mauli, ha? Kay, may degahatag ha iyo nga. Paklang. Oh. Nakaong kamuhin dinosaur? Ogido dinosaur. Dragon. Ogido. Oh. Ma'am, igbibiling ko lat ibadi ha. Ma'am, thank you ma'am. Sorry ani mauli ha. Dinhila ka mo ha. Para pag abot ito na aton paklan, saan ka mo makaon? Or pwede ka mo ulit mauli. Oo, sige. Thank you. Thank you, Gihap. Oo, so waray an grade 6 in Talon. Ngan makanhimang ko nagtira. Tapos adi niyang painhira nga launa an kinder. Oo, ambot ko na adi na nadira.